Hello friend and family. So sasa rero ubu ngiye kubatembereza Kigali yose nyibereke. Muraza kwihangana ko ndi gukoresha Airtel reason to imagine. Amashusho y'umwuga ntabwo ameze neza tu. Muraza kwihangana. So twagiye rero undi abantu ngiye kubereka. So hari inyuma muri kubona amazu menshi hariya bahita i Nyamirambo. Harabona hari amazu menshi nyine ari inyuma yanjye. Utuzu twinshi turi kure bahita i Nyamirambo kurya nyuma. So reka dukomeze bene numvira akazi gake nyine tu. Dukomeze nyine tu. Bene numvira akazi gakeya. Tunda mbere gakeya guys, abantu mutazi Kigali yose ngiye kuyibereka nyibatembereze hose, ahantu hose mbese utaruzi hafi hose ndibuga hakwereka tu. So dukomeze rero twigendere turebe. Mbibutsa ko ndi gukoresha reason to imagine. Airtel reason to imagine tu. Ara hose ni Nyamirambo muri kubona tu. So reka dukomeze nako hari ninjira amatara yarakiri kwaka. Dukomeze mbone nanjye ahantu ita kwirebera. Video nayifashe ndahantu ita kwirebera. Cyane ntugire ikibazo n'ahandi handi ndaza kuhabereka tu. Dukomeze so ngira ngo murabona ko twageze aho bita Igikondo. Ngira ngo hari Igikondo kuri Mirezi ya mbere. Iyi nyubako abantu muyizi neza murabona ko ari ya indi iri ruguru ya station yetu. Kuri Mirezi ya mbere ari ya nyubako yanditseho M Pass. Nyine babanza batunganya ibintu by'amavideo yetu. Hano hari na banki ya Kigali tu. Iyi station yawe muri kubibona. Muraza kwihangana ntugire nzumenya ni station rero nyine muraza kwihangana gukoresha telefoni ya imagine kandi sinigeze n'abazumire. Muraza kwihangana rero nubwo kubona atari kugaragara neza. Ntabwo umuntu aba uri kwizunguza cyane rero. Nari nanyweye dondo ubwonko. Niyo mpamvu mubona irimo kugizunguza cyane nyine nazungagurikaga cyane nyine tu. Namwe ngiye ngo murabizi yuko umuntu umwe dondo ubwonko ntabwo yabura kuba ari kunyeganyega. Ibijumba biraryoha. So ngira ngo muri nodere ya nyubako hamwe hari supermarket, hamwe hari n'ivuriro aho bavura amenyo. Nanga kwiye ni etage mwana ni etage yetu. So ngira ngo aho muri kubona neza cyane ya farumasi n'ibindi supermarket y'abana. Ambo sasa rero ahangaha handi tugeze aha bahita Sawa City. Sawa City nyine no kwirebera naho ngira ngo murahazi. Hano Sawa City dore ya rompo yaho hano hepfo nyine ya rompo hano munsi yayo kugira ngo nyine muri kubona neza nyine tukanga ari Sawa City. So tugeze turi kwibuka Kagoma bikeya. Since I got kwihangana ndi yivanze. Saa sita twayibarutseho
ya rompo yaho ngira ngo muri kubibona abahazi neza nyine ubwo nyago namwe muri kubona nyine abantu bahazi nyine tu inkingi ya rompo ya Sawa City rwa rukuta nyine rwubatse kuri Sawa City ni Sawa City inkingi yacu y'umuhamwe kugira ngo nyine abantu bahazi muri kubona neza nyine tu so babikomeze gake n'ahandi kuri ya etaje buzuye vuba imwe ya business and technology nyine tu niba yiga business na technology so mbona n'agatwe kari kasaruha wahazi ya igikunda za feruje z'igikondo nyine tu so guys rero ngira ngo murabibona yuko rwose ngira ngo murabibona ko hano Sawa City nayifashe neza nyine ya nyubako yaho nyine tu ya etaje nyine tu Sawa City angana nayifashe neza nyine tu ngira ngo mwayiboneye nawe so naho turi bahita